Улсанны нётык бүхэндэ хэн дураараа тоглогчд сэргээ тусгай булгад хаваадж байхан сэргшдэ дэмжихэр занда. Загарын аймага өрхэрэг хүрнэ хэн дураараа тоглогчд мөнгө буянтай ажила замхангүй. Тэдний гараар олон юм хэгдэн шие хэгдэн шие. Тонтрон юун хойшил эвдээ дайны шилхэд барунтай. Сувага шилхэд болтос олраад иш хоролдод энэ хатда омманиад мехм гэж маани тарни биший гэж. Тэгээд даламидар асарж 150 тонн угу даламитов тэр карьера ментер. Тэгээд манай хөвд үйлдэршот тавьян харай хөвд хамалса арбижлай хөвд хамалса даватын эрхэргээгээд л болт хамтарж тимийн бутогоп тэ долон субботник хэвдэ. Ирэхдээ манда юуне хорлы хонгом кушнеров иржэнийг өдөр хамаалсан өрөнгө командасраахан тэгэхэд Михаил Юрьевич Итгилев өрөнгө имшид ясарж бахныг өдөр хөглөө тэгээд гарахтаа бид нэг тэр долоо дахь гарахтаа нэг 100 хүн л отох хөдлөө гэдэг. Тэгэхэд бид хөвшөдүүд идешанавд Үзэг бүхний өндөрийн 20 м тухай болоо ганц тарнын төрүүшин хувьда 25 тонн тухай доломит орхон юм. Хэмжээ булган нэг өдөртөө улсаа 80 гаруй хэн дураараа тоглогчд хабада. Тоже такой цепочкой организовали. Нэг цепочка мне хуныктэй суулуула. Явуулна. Нөгөө цепочка хоохон хунугуди. Тийм тан захад бая интервью. Ташин гэлээ. Тийхэд нэг баян болоо. Нэг юутэй болоо. Нэг дэш дошоо гүйлдэн. Тэршөө гүйлдэж байгаа. Жигүүлдэн ламнууд нарамнайла. Майор Учраагаар гарсан шаап тибхүү юм хоо. Тийшвэжл нэг ламнууд өдөр гаргаа хашингээл хөдөлөх гэж олж хүүднээс төрлөө видео шанаашин. Би хөгшөдүүд олж дешанавч. Миний нөхөр кастровой болоо гэдэг хон как в пионерском лагере. Тэгээд дээрлүүд тэгээд юугаар хэмбэхэд хүн зонгороо хөөгдөрөө ирээ. Нэгш арсангүйгээр тим юм болоо да нэг зондоо юм хүстэй, зондоо юм шанга. Тэгээд манай хэргийн нэг хөгшин залуугаар л суулраад л юм яаж байдаг гэдэг. Ошоо госпиталь очсон нэрнад жимс юм тэр хөвөт тоортогда гэрт хийжээ бууз юм аваашгадмэ ямраар хүн баярлна гэж. Тэгээд нэг дахь ашгадмэ тавяагүй мань юмгээ карантин тэгээд тийхэн мен тэр мен нэг жил Албанд явхан хөвд зоохнод хөвдрүүн хөө твэрж таагаад юм нэ манда уйруулаад лаваад хайны хөргөдлөг үйлж явшуулда. Баана гэж юм ушар байх вэ. Тэгээд л суулрж хоройсоо тэр маскировочн шийд гэнэ тэрний яаж вэ эндээ тон манай урагшаа ханаатай хүн цэсэг синдржин ладонова амаргүй бүрх нэг хэн дуртан юм да тос солидарности председатель. Тон дуран тос явуулхан шигтэмнэ. Тэгээд л олон юм боддог. Манай хэргийн хосуулраад хөнөг үедээ юм нэгс юм харсдаггүй. Ээлдэ гэд тэгэхэд энэ почта дээр хөдөлдөг. Екатерина Безьявина гэж олгой бүрх почтын ноён тэгээд бахан мөнгө суулдаг. Тэгээд тэсгэн нэг өдөр виш 2 өдөр 2 хөвүүдийн февральсо эндээ баруунтай ирээд бүхий нөх олон зан сугларж тэгээд л эндээ гаргаа оркестр юмтэйгээр 2 бурхандаа сан хөвүүд инэ өнөөс ултар хайртай тэгэхдээ л би хөсөд л ламнуудыг бахадуудад л онцлох хэвдэ энэ хайл дайны гарзын харгий эмшигтэл салуу хөвд зарминийн хамгашгүй байхын зарминийн хөвгтэй сонсны угаадамжуулах хөвгтэй юм нэхэнда хайртай л да я хайшингэт элсголооги хоринго шохошорхиой чихэтэн оншапти сохорж ламнууд суулаад хаяа февральс тийжвэжл нэг шатал манай их юм хөдөл байдаг.
Мунглы волонтернуде худулон окопны дынгуды бутена. Дорого дулан ябаха шик татыдыгуй тусхай дурынхынуды йойна. Мунглы баягыл тупте харилсажа ажаллана. Далдалын халқылық қырқсылнуды бұтықын толда бұт зүхіжі қайшылат тишін абашына, нықықыды тоғылсана, ғадна нетғархитта хандеп солуылна. Тырыл мұңгоро тепловизор, дрон, ғықымыт қырықте қырқсылнуды қодылдың абына. Далдалын халқылық қырқсылнуд, дронутта ысыргу хүнжылнуд, долан қопса қоныр, ғықымыты бұлдықдыжы тиші үлігігдіні. Ставим фитилек обязательно, да, чтобы поджигать. Фитилек пропитываем парафином, набиваем шишками и заливаем парафином. Сверху стараемся, где-то сантиметр, да, полтора, залить именно воском, для того, чтобы парафин быстро не сгорал и свеча, соответственно, долго горела. То есть вот эта свеча более такая, как бы сказать, качественная, не дымится. Вот от таких свечей, да, с шишками, мы ее поджигали, можем, да, продемонстрировать. У нее такой получается большой огонь, то есть обогреться зимой можно будет, как бы хорошо, да, и, соответственно, даже быстро подогреть еду. Баночки мы объявляем сбор в архиреке, в ближайших СНТ, да, ставим в магазинах, в детском саду у нас стоит, в школе, то есть люди приносят баночки. Шишки собирали в лесу, это накануне где-то было весной, осенью, да, сейчас нам требуются шишки, мы тоже поедем выгребать их даже из-под снега. Парафин, воск и фитиль мы заказываем, соответственно. Мы стараемся не работать, получается, небольшими партиями. Одна партия, допустим, приходит утром на пару часов, мы берем баночки, делаем вот эти, получается, картонки, набиваем их шишками. Вечером, когда отапливается, есть такая возможность гараж, да, топить парафин, вечерняя смена, получается, заливает парафином и воском. Он застывает быстро. В принципе, они готовятся недолго. Быстрая работа. Просто невозможно сидеть в сторонке. Люди стараются помогать и финансово, и физически. Все равно, зная, да, народ, особенно в архиереке, здесь очень дружный, сплоченный народ, и сборы идут очень хорошо. Ихынхиде архиреге хэн доллара толықшат, ына жыла гірті хына, будуды гірті асаржа қаяшылна. Пенсияда қарат, архирегенге хунутта тоғылағыжа хандығын бе, тегет мұны исуа олқадын мәйін байқарғы көй, тегет даримдан доковна белан ерит хыдын ержі, тегет зонда ю сейткім яғағымде бұлдейхімде, тегет инді месті көбе хыдын гүртін атшы қарясан қо болты, қоқшы дот қо соғыларат, пенсионерін болты алын көні соғыларат, тегет сейт күнуді тегежі айды кімде. Тегет мұна болқадын ю ины заловасқын Анастасия Ерош ю сулотек ту жоғырқадын сулотек хыдымны манды гүртімні ержі ю тұры уже былың тірі ленточкнуде асар жоғыдық. Тегетін гүртәвәғат қойолаңны көртіен аталжы тірі тоғылдығып Турун ерхіде, турушынча ерхіденік жақы баға бақынар асардығын олдың қажыма ерхіде екінер асардығы ола, тегед ямыр түргін дюмы хідігіп тегежі мақты ола хамде Настяда тегед юмың тегед алихыңлы бұты жылы бәйді қылда. Бидің исвау құбуттыл тоғыта ябы хэп деге жахандығып де. Мұны олыс көрімне ием хүртеді қадым бейте қойанахан арыстан хана завжа бейдегедлі қойанахан тоғын қия тәлдеді. Егер мане құбынш баха дәнді ябыды бәйіні, байыны юң истилиатчик тоғылым қарық көлді. Мұн хау қарығы көпчі. Же өдемні үлі құғыт, хінеш үлі құғыт қуайтлы қимда. Мүді сағынаға қамансағы жанды көпчі. Юң тұшалдыны кешапта, жегет дәйінді ябын құнды юң әнжім бай қамда жегет. Әмеге ерхі болтығайлы өзілдәлі көрініп, юң мұңқы дәйінен дұры хек көтлі. Ұрқында мұрғын әлчіді.